angko na gupiagi mo angko so maap mamanawas salam kalilintad ka pipiagi nawa siya banyo din naman bagyo na sa dunia sampai sa alungan amaw. Sa tiya kana agi ako na arinarinaw na siya kana ipalilalilang ipapangorma to sang kaiya pangapagariya kana sa umpungan akalinan akalalagan na guru. Budayaan auking paun diramia amiko tanto batu na sila pidua tomate ka asulatan na sariman. Mananang gulo bo si isang koto paun diramia pakatatay anaungo po siya ramia tihayaw mata mia amiko tanto batu na si potripin dari. Sasampor na anak na sangka na abubaya na sinaluda so habibiya na ayamay ko tanto bato na si Princess Asitinor pamilya abad. Na mananang gulo bu sang koto isa ko bubaya na amay ko tanto bato na si kailangan kita. Dubalo yung karga na siyang kanana area kan na ayag din so nakaharta na gusampor na anak na kuriniwada akalong bayan na mabalo na siya karga na si isa di kap mani si isang kanana abubaya kana si Princess ay naalit. Si tanto pepene di sang koto pagariya kana ayno yaga mabitak kabu de bilang tawa may ko tanto batu na so binasinga belindo ana kataya na tetangke ni sa sudi ka tanto aruruba siya na so pagari ni wamang udalilinti kana dato manilitiling tetagumar suragawona sa piakan uda kanarano busyo salam kalilintad ka pipia ginawa wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.